kum sangat zakwa som sari le somria chova khan California mi puite tiral em tu misual hmaituam pawngsual tak pakhat mi in rok ching a oma he misual hi ache boro tiala mi in rok le ruk te nau mai chu du tok lovin pawngsual le mi tha te a ching chho ta zela poi khoina tuar tu tamzok chu khuma an mut lain a beideu bera torchlight in a chhun phota anron har vele silain alo tin ta thina asayanga piang anzom lo chuan atha ngal tur thu shilin avauzi bok thin ani he misual hian kum sangkat zakwa somsari paruk le somriat parukin kara khan meiche som nga chuang zet apong suala tam tak phei chu an pasal fanau te omlai ngeya be an ni nge official a hriat thei china mi som pathum kidnapin mi som pangalai athat boka in za som ni chuang aroka in rok chani sum le pai it wang lamai main meiche pawngsual le rikrap nuam ati hrim wang ani zok ma a meiche khoi to te zinga naupang berhi kumsom pathum mi niin au pa berhi nutling kumsom li pakhat mi ania apoi khoina nu ma atangin he misual hi minamai lo tak fingle rem sheve tak ani ti ashiata police te bum nan an nu chui tur sul nulem anu chia thina a victim te point a mel omdan an she theilova crime scene a chuan a fingerprint tak niel po an mungai lo police ho angai ne plea apoi khoina ron chui tu investigator te chu phone ten awa chai zui thina chhuak thol ati ziate engang point ron chui zui ma se an man chuangai lo tur thu te awa shil thin aron call na number la chu chui zui theilo chi lir ani sia California police te tan chuan alu hai thak heavy ve khopang serial killer dangang lo takin a chet le hun turin thiam a har ema a victim dot le tur shiat a harin a chet na mun tur a thlang uluk thin hle bok alo khoi to dam chuak te po hian an thil ton chu thei ngila hring duna hmalam pan han tum thin ma se kumenge mozat aliam nuwa phone call awati thaile a chinga a victim teril ruwa hlau na tu le mangang thlabara siam chu nuam ati miaw awangin a tongkam man te po theingil theilo khoparap om le tri bai om ani thin an mani ri karap tu chu misual chu kumtam tak liam nuwa po police ten an laman thei silova kholaya te po chu misual chu eng tiklai po tong thei reng ni anin hriat awangin an ni tin nuna hlauna an pai renga kumenge mozat chu thin thi in an mu hil theilo ni in anin sei hial ani he misuali an man chua theilo miaw awangin police tele mi puite chuan ming sang an vua saka a chet na hmuna zirin an kodan adang thua mai sang zakwa somsari pali khan visalia chhehvelah mi in rokin bul atana heti hun lai hian visalia ren sekar visalia swasam tu tia hriat ani atira chuan mi tina zongin achengai lem lova ma se meiche it na nei ti hriat takin ain rokapianga chuan meiche kor nuai khoi a chinga chuata alo the dar nuai thin sang zakwa somsari panga vele tangin ache boro chhochana meiche tlei rol kumsom paruk mi Elizabeth nelingi chu zanlaya ina tang kidnap tumin a hnuka chu apa Claudius nelingan aron mufua chan tuma aron tlan phei chu misual pa chuan alo kap hluma silai a me phuarwal chuan Elizabeth chu thlain atlan chhezui ta amai ro chu a hnu anan chhuing yal poin anzong muzo talo ani mi atha nu hian engemaw chen a bibo wanga sang zakwa somsari paruka tangkhan Sacramento khochak lama aronin lar lea heta hi chuan East Area rapist khochak mihur tia hriat ani ve ta thunga atir lama poi a khoi dan chu adu tok talova ache uchuak sot hle meiche om nem mania chengte a beideu berthina
ari karab vak nuwa pawngsual zui ta thin ani anu dewa chuan aro thap zialan tir adu te po anima na tlangwal le patling omna chung kwate alu chil ta zela mi pa om lai ringin annu pui le ngai zong te pawngsual rap mai ti na ani chu hemin hu hian California chim lama rova takin chelea serial killer mi tha mang tia hriat lar ani baka original night stalker zan vak tia hriat ani lea serial killer ve tho satanist Richard Ramirez sakha the night stalker tia hriat ani ve tho wangin original ti hi an vua deuh kher niin an soi kumsom chuang zet mun sang poi khoi nuwa kumsang khat zakwa somriat poruka changkhan are le tawang wanga mi then khat phei chuan athi to ani an ringa an thla po amuang ve man viau mai amai ro chu police lamin aming le amel tak ngel po an la hriat miau lo wangin rin thu bak chu tu mai in thu chiang an hre thei chuang lo kumtam tak chung chu Sacramento County Police Department chuan ama hriania in soite hna atangin phone call an dong to thina ma se chung rin hel kai te zinga chuan chhui zui tlak pakhat ma an mu thei lo amai ro chu ram changkang lama khu chuan an case chui chwa thei lo po hi an da muar mai ngai lova misual an man ma chu beinge seirun dung tin an bo zui ngar thina he misual po hi athi to ani ngot lo chuan shrem lova chhuwa an tum reng lo ole kan kal thui main like ka han pele lokila tin he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khonga in min an subscribe sak ve ngala notification ka ion page chuan video thar lo chhuwa piangin I first zia thei don ani chu tianga poi khoina lian tham chu kumtam tak chung chui chho lovin aum ti crime chung chang ziak thin Michelle McNamara in alo hriat chuan angai venta hlea he misual mihur tualthah mang ni bokhi man chho ani ngei theinan ma ala chhota Michelle hi True Crime Diary ti blog le podcast siam tu le nei tu nia he case tui pui tu mi sang te kom kualin avirta zak maya kumsang ni som pathum khan Los Angeles magazine article pakhat in the footsteps of the killer tualthah tu ke niak ti chu aziaka aming lo put to sa zong khai khom nan the Golden State Killer tin athlaka heming hi man chuani thlengin alar pui ta ber nge ani Michelin kumsom li chuang zet aliam to nuwa case aron tinung tharale chuan boruak aron nei ngal hat renga mun sang atangin poi khoina tuar tu te chu anron pen chuak chanta phone call alo ti thai to na record te anron pe khoma Golden State Killer an pawngsual to mei chen khat te poin anthil ton chanchin te anron sei chuak boka police tam tak ain anu chui dan afing zok nge ni Golden State Killer chung chang po nem ta hlea fin fianana changkai tur thil poimo tak afom khom nem ta viau mai Michelin Golden State Killer man chua tuma abe na chuan law enforcement lama thu nei tu te beng athleng ngal thuaya misual man chua dua kumsom ni chuang lo chui to tu Contra Costa County District Attorney athok Investigator Paul Holsanen an thok dun ta Investigator Paul apo hian Michelle chu police tam tak ain afing zokin ashia ahmalak na te chu oyom lo khopin aturua crime video siam lama sul nu alo nga to bok nen rin phak bakin thil alo shedai mai Michelle chuan mipui mirin he misual nun ron ziale man chua trul zia an hria theina turin lekhabu zia trulin ashia ma an la chole ta Golden State Killer poi khoina lo chui to tu detective sang te komin akut thak lo tong to mi sang te thil ton aziak langa he misual lo che to na California State chunga ven himna lama thokle dan lek ko tu thu nei tu sang te ne na changin hriat tur poimo zong ala khom boka ti chuan investigation ti tura thil changkai ala khom zong te chu om zenein an chil khoma le khabua chuatan ape felta
amai ro chu van duai thak takin April ni somni pakhat kumsang ni som paruk khan abo ral hlau maya ale khabu hi achua man talo ani amai ro chu Michelle pasal peron oswaltan anupuin akumakum thile thau pola alo be to chu athona luan ral tir mai atum lova true crime writer te pani Paul Haynes le Billy Jensen te puinain Michelle McNamara le khabuzia I'll be gone in the dark ti chu February ni somni pasari kumsang ni som pariat khan McNamara thi atanga kumni don liam nuwa unreleased theita ani hele khabu hian be se angein hu hang anga lea New York Times bestseller ani zui hial nge Michelle le khabu chuan chiar tu teril ruwa nasatakin na athoka Golden State Killer nun ron zia le rap thak zia nan hriat chua ve meu chuan mipuite chu an thin a ur thar hlea boruak al taphat phat mai Police lampoin case chu an ngai ven thar lea man chua ngei tumin be pui an thak le ta amai ro chu che than lak tran na tur an hriat ngal mai lo wangin tutar lakhom tu te kaltlangin an case chui lai kai noi thil tangkai eng po hria an om chuan lo pen chuak turin mipuite an soma lom man po US dollar singa lai an tok tar ta hial mai Investigator Paul Hall support chuan FBI te atho puita Michelle nena Golden State Killer man chua dan tur tektik sang an lo soidun to te po chu ngor takin an bo zui ta zela ti chuan rei tak an chui nuwa chu misual chu tunge ani an hre chuak theita Investigator Paul Hall sa retire ma nikhat chi hun nei to tin kumsom ni pali chung alo zon to Golden State Killer ngei mai chu April ni somni pali kumsang ni som pariat khan Citrus Heights aina anvamanta chu misual kumsomli pali chungot in biruk siak champion lo ni to chu Joseph James D'Angelo ani Joseph James D'Angelo Jr. hi kumsangkhat zakua somli panga khan bat New York alo pianga unaw palizinga au paber ani apa Joseph James D'Angelo Sr. hi indopui panina khan US Air Force pilot niin indona ache thada wangin tangkapui loman tamtak adong nge anu kathlin digrothi thingpui dora waitress na athok thina anu le patahi anau panlain anin thena anu kathlin hian pasal dang nei lein Joseph le anau te hi California apem puita ani Joseph hian naupangte ani lai tangin thil rap thak tak atonga kumsom lek ani lain afarnu kumsari mi hi amulai ngein sipai panin an pawngsuala athil mu chu naupang kumsom mi lek tan chuan arap thak em awangin arirulama ngong thalo anei na sa hle mishing hi suala tin an chung kwa nilo mishang reng chu a hollur maya Paul ruk azir lain an zirti tupa chuan klasa atonga wangin shemna tan sentence ngai hlir voiza som nga chuang azia tira hei wang hian an zirti tupa po hi a holle niin adairia aziak bok ma se hetia serial killer nun rong taka alo chuan a chan takero hi chu hriat thiam a har hle D'Angelo hi zirna lama atluang hlea Folsom High School Sacramento atangin kumsangkhat zakwa somruk pali khan High School azova Skula kalai hian basketball te khelin school team ayo thura thanzinga po atel ve nge heti hunlai hi Vietnam war hunlai ania chalai tam taksi paya anin ziak luta Joseph po hian high school akalzo nu tlangwal kumsom pakomi ani lain US Navy azoma kumni chung Vietnama araldovin akalvea sipaya tanga ban nu hian Sierra College California zirna sang zok chun zom lein political science subject ala he subject hi anne so hlea honor graduate ngat ani nge kumsangkat zakwa somsari kumsomni pangami ani lain Sierra College a classmate Bonnie Colwellinen anin huala ma se Bonnie hian
Joseph hi nei le du lovin anin hual na chu ati topa hei hian Joseph ril ru atin na hlea boni chunga athin rim na chu apai dai theingang lo anima na anua apoi khoina boni ka huwa che ti tein arak chiam thinin thushe tu chen khaten an soi nge kumsang khat zakwa somsari pakhat khan zirna achun zom lea Sacramento State University atangin criminal justice a bachelor degree azo lea hemenu hian police ni tumin postgraduate course te an kal lea training te apal tlang nuwa police a chuan aluta ani ti chuan kumsang khat zakwa somsari pathum khan Joseph D'Angelo chuan Exeter Police Department chu azoma sipai bang le khathiam ani boka wangin a ming po a changal le Exeter hi visalia bula khote takte mi sanga velek chenna ania tual chung chanchin bua an khoin police thar chuanom tak an nei thu ziakin a chanchin an chua nge Exeter Police a chan lai hian ruk le in rock case chui tura ruat zinga atela ama hi an chuya kha ani miawa wangin ama in rock ngei te po chu ava in dik thin ti na ani chu kumsakat zakwa somsari parukhan California marlam Sacramento khobul obarna ainsona Auburn Police Department a hian athok zui lea kumthum atho nuwa dora tanga tubo le ui shai hlumna tur arulai man ania wangin atna tang chuan an ban zui ta ani ama bantu Auburn Police Chief Nick Willick chu tha avau zuya banani atanga ni reilo te a nika fanuruma luruk atuma afanu chuan alo mumana rang takin apabula atlan chia athil mu chu avasoya amairo chu amai atuam miawa wangin tunge ani an shabik silova aketniak an mu chu han chui zui ngial ma se an man chuak thei ta chuang lo kumsang kat zakwa somsari pathum police alu kum hian Sharon Marie Huddle nen anin neya fanu pathum an nei zui bok anu pui hi lawyer ani ngeya Citrus Heights Sacramento a inan lea chuta chuan anin beng belzuya kumsang ni som pariata police ten anwaman na inkha hei ngei hi ani anu hian kumsang kan zakwa som kwa pakhat khan a chua sana heta tang hian anom sang ta chara in chen si lova anom shan chan hi hriat chian ni lo ma se chen kha chuan Joseph hian anu pui chu chen lo turin awani an ringa tam tak chuan a pasal thil ti a hriat pui wang ani an ring ve thung India ramanu pain chen chung chang dan kan nei Indian Evidence Act section za som ni pani na nuaya marital privilege ang deuh hi an nei vea he dan hian nu pa te in biak nele thu in shil te chu nu pa in kar thil ani wangin puang zar tura in ti lui thei anilova an ko puiten dan an bo chiat poin court testify tura ti lui thei an nilo D'Angelo hi police ten lo man ta po ni se he dan wang hian anu pui chu athil swalti ze pui wang thiam lo chantir thei ani don lova hei wang hian Joseph hi a then du lo lui ani ring an tam hle